Hello, gagayam. Kumusta kayo manan? Kapadasan manikab sa trusing sa napud na nagan ti may patangatang diti drama ama ng bianang dito YouTube channel Jena Almoite Drama. Ngamsakbay ti drama makablaawan pa dagwarda Lemar angko dita Luna Isabela, Marjorie Garcia kani Jovith Rillera from Jeddah. Kasliman nga rod ti kunani kab sa trusing. Dear Manang Bianang, siyak tay tawa dinamo ti umisem. Iso nga ibagbaga dagiti tatawa kas labakbaklayak kano ti problema ti sangalubungan iti kastoya jarko. Jak man namo ngam naglaka kamin nga gungat. Kat kasla na kay ruwama kun ti kasta. Kat apno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysan. Rosing bakit? Nakitam tay butas kaw. Jak mat makita ni Jena ng kabila. Ay, unay mo daytan edo. Amin mo laki di mo damagam kada tao. Kat damagak lang amang ano nakita. Awan nakita. Nukwa, isimpam ngamin dagita gamit mo. Tapno saan ka nga agbirok-birok no kasapulam. Nala, biro ka kay Jelikod. Amang ano jak lang nakita. Nakawarwara ka ngamin. Ultimo medyas mo, damagam amin kanyak. No saan siguro ang nakakapit day ta ukupam. Damagam pa'y kanyak no ayan na. Ni Rosing mat. Tila ibagbagahan naman. Ala, tayo nakarod sa pula na. Day ta ti kagurgurak nga. No adda di yung makita. Damagin nyo amin kanyak. Makakasurod. Unay kat na asawa ko na ya. Napudot akanayon ti ulo na. Ay, no apay mo nakasta tinagbalin nga asawa ko. Napudot akanayon ti ulo na. Unay mo't day ta ang maestrayon, tapamiting apamiting, awan laka meeting, ay masadotak amapan makimiting, ibagam iti maestram. Apay man nga ungtam ta anak mo na ayaro saying. Kasano pamiting apamiting dia maestrana, noan niya la unay ti ipampamiting na. Kat nabayag mo tantay na udi apa nagmi-meeting yo bakit? At siguro importante nga ibagada, iso nga agpa-meeting damanan. Saan damot abas tagpa-meeting latan nga awan gap-gapuna kayo? Di da pa'y la isurat, ta ipautit da kadagiti ubing. Manaktak mo't day ta ang meeting. Ay kat mapankalat ta awan mo't pakakumikumam bakit? Awan nga, jak pa'y nalpas dagitay ipaspasok asab-sabong ko. Kasano kat di mo't makaid na nagtamula masamsabong. Disturbuam ti panagdakkel da. Ta alis kamot nga alis. No adda makurso na daam apaso, yalis mo. Inton kwan, yalis mo manan. Ay awan bibiyang mo, ta saan asikat ti agbambanog amang yal alis kadagijay. Kayat ko nga rudmat nga agpapada amin apaso dagiti mulak tapno napintas abuyaan. Kat kasano, mapan ka nga rod makimiting tanay. Ang mga no importante ti ipamiting da. Amumot nga da trabaho, jak makapan. Jak mapanang, masadutak, makumikumak. Roseng, anyat kukwa manak ko. Kitaan nyo nga isimsimpak dagito'y mulak. Damagan nyo pa'y lang. Apay yalis mo man ang dagita mulam. Wen, tanaging pismat kinagatang ko. Kantapno agpapada ti kulor na tapno napintas abuyaan. Ay, nagligat mat nga ikatinday tuyan aya. Nay, apay, agpupudot kan sa manan. Ay na makapasurun nga rod. Saan amalmalpas ti trabaho? Awan pa'y inanada taon. Aga aginana ka mga min Mabalin mo mo taginana no kayat mo. Takukwam mo ti oras mo. Awam mabus mo amang manmandarken ka. Kanada ka lang mat dito'y balay. Ay nauray adaak lang dito'y balay ngam adulat ta ti trabaho. Makabanuglat ta. Masikuranak no jak malpas dagiti trabaho. Apay aya akasta ka. Nakamisuot ka kanayon. Akaslada kanayon kaguram. Di ka pa'y umisaman. Nalipatam samot ti umisam anak ko. Kita man talang amnay Kas kalabakbaketan launa yan. Taungat mun sama kanayonan. Kan nakamisuot ka basta makita ka. Saan ka matakas tayo di balasang ka? Amo mati umisam ide. Apay ay amadilaw yung amin. Masadutak nga rod nga umisam. Umisam ka kikden no maditimod mo. Apay, agap-apa kayo ayay ti asawa. Ay na di kay man agbalin aman na kibiyang nanang. Saan atila pa kibibiyangan nyo? Concern naklaang mat anak ko.
Isungag damag Panawandak dito yan no awan ibagayo. Tani, jak makatrabaho no adamang buy-buya kanya. Nga lang nga rod, mapana kundi ta store. Naidagasak laang. Anyat masidaro sing bakit. Jay nabati ideal daw adinengdeng Nabanugak, jak makaluto. Ala, agmerinda ka pa nga ron. Ta madamdamata yun to namang malam. Nasapa pa'y matkit di Adin sangpet ko asyopaw. Agmerinda ka pa Ay, gastador kamot Edo. Gumatang ka iti kumkumpurme. Kat pasalubong kumot nga rod kada kayo iti anak ta. Bakit? Tapno maragsakan kamot Tani, kasla agloy-loy tapingping mo. Ta nakamisuot kamot ngami na kanayon. Bakit? Agragsak kamot Apay ay apilitan nak ngagragsak. Katawan nga rod raragsakan. Mandi, tirik na kiti kasta ajar mo. Nagdagsan itirik na no kanayon ka na kami suot. Apay, ada ka di problemam kanyak? Ibagam tap na amawok. Anya ti aramidag, tap na agbalin ka naragsak. Ibagam, taramidag, bakit? Jak amukin ka. Ang drama ka manin ako na. Saanin nga uso day ta drama-drama? Adula amin. Apay mat na di asawam idaw. Lima ba sa kijibalayo itay ngam nakamisuot kit dahin. Kasasaok ngam di pa'y sumungpat. Ay, jak manamoy ti dadyang asawak tatang. Saan kumot nga apaan ngam kaslawan raragsakan na. Amangan mait no kurang lang itila ilaw. Anya kurang tatang. Kat no pirmi alailokin ko na. Uray saan analailo kanyak, nalambingak latakin ko na. Wano, di mo ik-ikan iti kwarta, isa akas jay. Ik-ikak, tatang. Kat no irimit ko amin na matmat gadakin ko na. Laglaka pa yung agong ungat no kwa. Ada tayo na minsan ngay nangaw da ija istor, kat ay na, nagarmalait mo tayo. Pinagsasawan na jay nang rabak kin kwa na. Di na ngamin kayat ti marabarabak day jay, tatang. Ay, bagbagam di asawam tanay. Ibabain na kamot no daduma. Siyempre, asawam lata. Apektado ka no, adda pabainan na. Bagbaga akmoy. Angam isumot lata. Apay no sorpresaam. Amang ano kasta ti kayat na. Ti masor-sorpresa. Wano saan ikam iti pakakumikuman na, tanay. Diyan samot lang kami nagwalwalis ijibalayo ti kukuenan. Wansa mayat sa ngagpaisaw no, da sa bali pakakumikuman na. Bareng masursuro na ti umisam. Panonotam ano niya ti pamayam, tanay. Kaslabi makitan iti hustaw. Tadimot umisam apulusan. Anya dagijay intulod da dito ang materyales. Anom dagijay Edo. Sorpresa ken ka bakit? Agi patakder tay ti pagtagilakwan dita sango ti balay. Addanton pagin kamam, Rosing. Anya dayta? Agplano ka, asiksi ka? Di mo pa'y damagan mo't nga umuna kanya. Sorpresa nga rod bakit? Ay, awan dayta sorpresa. Kayat ko ngamin nga da sa bali apakakumikumam. Ay, mayat na. Tada na yung tinkam tayo. Okay, magusto mo lang. Kaya't mo, ti sorpresakin ka. Katwan nasayaat mo, tani. Awan pa'y istor dito abanda. Adayot yayan ti istor dito. Iso nga rod, aday tati na panunot ka. Kan aglako kay ti merienda. Fishball, kikiam, barbecue, mananakyo, kasya. Una, basta awan utang, Edo. Mabayag ka di pa iti order mi, Manang Roseng? Iti kami pa dito nga gururay, Manang. Ay no di kay makauray, mapan kayo iti sa bali apag tagilakwan. Ha? Di kay makaururay. Kat amuyumot nga ado kayo ang customer. Suruan yumot ati makauray. Tamok ngamin ka ta first come, first serve, Manang. Sorry da kami ngamin ti mo na nag-order iti fishball. Wan, ngambas-bas ti order ti si maruno kada kayo. Iso nga ino na. Nagado ti order yung. Iso nga inyo di kayo. Ngambabit lang mata. Malangaron. Inton maminsan langan, Manang. Pumanaw kami. Aywan, pumanaw kayo lang. Awan na sakit abakrang ko. Ha? Saan lang mat ada kayo ti customer ko?
Ado, ti customer ko dita. Ading Roseng, agpaludak man. Naguray ka ni, adda pa'y kukuha. Adalod mo. Wen, adda, makauray ka. Tatunwak bi ito'y impatuno da barbecue. Nikit, di ka agungot Ibagamit tinasaya at Nagdadagulit kayo amin. Laklakayan kayo, ngam di kayo makawawag. Agdamdam magkaklaang mait. Anya ti maday ti panagdamag kwaya. Kit-kitaam nga da kukuha, ngam ising-singit mo day talod. Ha? Ay, makapa-stress kayo mat a customer. Di kayo makaururay. Agpautang ka man, Roseng. Mabalain ti umutang iti kape kan asukar. Day tamat lat paglaingan nyo mat abakbakatan mo, nana. Kumatama. Apay. Maditi umutang dito, oy. Bawal. Awan ti utang. Manglugi kayo lang nukas na. Lugi negosyo. Bayadak met lang bigat no ikanak iti kwartak jay sumangpet nga anak kaw. Ay, inkay ijay. Awan paylat gimat gatang dito istor ko itangal daw. Ngambusatan nyo iti utang. Ay, mangmalas kayo man. Nay, ado tila kumita Roseng, anak ko. Ay, wan nga rod. Nagado ti ginatang ko apang merienda. Ngam ni, awan pa'y uray may sagim matang. Anya, apay ngay, wano ada na pananda. Adda damot, ngam lumabas-labas dalaang. Anya, Sapay mang manganda lumablabas dito eh. Pati ti istor ko, awan gumatangan. nay, apay nga tangay. Ay, amangan mo noong ungtam ida ngamin. Kan nakamisuot ka mga minakanayon. Kasano maawis mo dagiti customer mo ngay no kasta. Kat basol ko manan, amin matlakit di, ipabasol yo kanya. Kat awatam ka di ngamin dagiti ibagbagak. Tapara mo't iti pagsaya atam. Di ka agung tadagos no da maibagakan ka. Amirisam ati kamalim. Ayawan kang malik. No pa kabasulak ti saan ko apa nagis-isam, awan bibiyang ko ditan. Isarakon ti istor, tawan mo't gumatangan. Adagim matang itay, ngam dayo. Di magaslaang, sapay 5 pesos lakin, di ti ginatang na. Kati pang merienda alakom ngay. Isardeng kumatan tanalugi ak iti manungal daw. Nagluto ak iti maituno, ngam awan mo't gimatang apulos. Ala, dakin kaan, isardeng mong taglakaw. Iso na lang, ta sayang tinagpuunam bakit? Kanya na igatang iti materyales na yaramid nga store. Nagkuna ngamin abasta gumatang kalata adi mo pa'y ibaga kanyak. Nailawlaw-anon at akwarta. Ala nga ron, ilas mo pa nga ron nga ilako ti karga ti store, ta sayang. Iso pa ti maksaya malakaw. Sayang ti store yaw. Nakasiran anak kaw. Uni nga ron tatang. Sayang talaga taadon ti nagastos ko iti na jay. Saan pa yan nasubot ti nagastos ko ijay? Ay, kasalaw ka di adi malugay kat nakamisuot mo't ngamin jay asawam. Saan nagayam abagay, taglako na jay. Taabugan na mo't nagiti customer na. Uwan nga ron Diyak mat maisuro nga umisam. Talaga siguro akas Jena. Una hangim no kas jay ti trabaho na, ti aglakaw. Suruan na mat ti umisam Uray kun kundit la ko mga isam no isaw. Saan magtabugbog kawan na pa nagiti customer na. Diyak manamoy ti asawak tatang. Kaslabak-baklayin na ti problema ti sangalubungan iti kas ajar na. Imbes sa makatulong kay ti asawam saanan tanaisaran ti pagsapulam Roseng. Inyaramidan na kay ti store mo. Ngam sinayang mo mat. Sapay mayat ti lokasyon ti istoryo dito Ado ko matigumatang. Ay nauray sa anak ng aglako, mabiyag kami nanang. May mayat kumamalaang ano matulungam di asawam. Nakaarsagid mo ngamin dagita atat nao. Basit lasa masakitan da. No ngamin kasta trabaho, suruam mo't basit ti umisem. Kanalo mamay apa nagsao. Sana pasig nga inunget. Bugbog kawam pa ida. Apa dagiti customer mo.
Ay nananang, ulitak uray jak ag trabaho, takabailan na kami abyagan ti asawak. Adda permanente at trabaho nila kay ko. Di uray ag tugtugawak iti agmalmalam kat mabalin. Ay, No didak kayat dagita atat tao. Adda ajak pagan ano ida. Edo lang kay, apay, di ka sumrak kita. Awan trabaho maya. Masakit di tiyan ko, bakit? Hindi pala rabi na ito. Anya, apa yan ngay? Amangan numabisin ka. Day tangamin ka, tamaladladaw ka amang mga no daduma. Natangkam mo ngamin tulong. Nabayagan na tiyan marikrik na. Kimaroy di rabi eh. Kat, anya taramidan ta. Mapantay ti doktor. Wala ta na eh. Agkapsot ako na yan. Marikatanak, bakit? Anyat ko na ti Dr. Rosay. Inexamin dan di idaw. Wantatang, Apay ngagsangit kang ay. masapol ka nung agdialysis ni Edo, tatang. Anda problema iti kidney na. Alya. Ay sus, apay nga eh. Kasano da ito yan? Saan na makatrabaho ti asawa? Kasano kami paitan, tatang? Kan pangalaan mi nga iti kwarta busbusan mi. Lakit pagtitinulungan tayo, abalasang ka. Kaasibit nga rod sa anak ka, no kasta. Bumulod akman iti kwarta yun, anang, tapagpunak. pagpuunam nga. Nga agla ko manan ija istor, Kan agluto ak iti pang merienda. Kapilitan nga agtrabaho ak tani. Saanan ang makatrabaho di asawa? Ang mga numasayang lang iti pagpuunam. Ang mga numalugi manon. Saanan nanang, ikarigatak nga ay aywan dagiti sigod ang customer ko. Ah, Day tamot la ti amok apagkwartaan. Ti panaglakok. Tawan mo't sa bali ang ma-applyan na trabaho. nalangarod. Awagak di kabsat mo ija abroad. Agpatulong taken kwa na. Adda ngamin nang usarak iti kwartak. Jay kabsat mo ti makatulong ken ka anak ko. Barbecue, pabalasang. Umay kay gumatangan. At dapay kan-kanin alakok. Napintas ka mo't gayam na umisam ka manang rusing. Agyaman nak asalya. Ayabam dagiti kakadwam tag merienda kayo. Ay, mapan kami kumadita bangir nga istor. Ang nang lukat ka mo manan, manang. Wen, tani kasapulan mo't amang ganda tao ading ko. Alan, ayabamon dagiti kakadwam. Ay, kakadwa, umay kay dito yan. Ado ti magatang ditoy. Wen, umay kayon, babaros, babalasang. Ado ti mamerienda ditoy. Ano si customer mo ita, malasang ka. Wen tatang, bareng pumigsapay ti pagtagilakwak. Imaduma, tilakom dito yan. Anda pa'y karkarnay, kanat-natay. Wen tatang, masapol nga agdubli kayo dak. Tapno mapaagasak ti asawak. Mala, agpili kayo laeng mga suki. Di kayo agbabain. Kasta, malasang ka. Umisem kang aglakaw. Kita rumwar pa ti kinapintas, no kasta nga umisem ka. Amukon ti teknik ti aglako, tatang. Kat nagmayat gayam tirik na, no kanayon ka nakaisam. Tanalagan ti barukong. Uwen kan maingganyo ti customer agumatang, no naisem ti rupa ti aglaklakaw, roseng balasang ka. Kumusta ka, nanak ka? Kasti nakapsot latta tatang. Agpapigsa ka. Patib ka rin ti pakinakamaw. Talaga kasta ti raramidak tatang. Katagyaman tanda kayo amang patpatib ka kanyak. Imadumatan ti customer jay asawam. Uwan nga ron, nakasursurong aminan nga umisam. Wine, nasdawa kita'y nakita nga aglaklakaw. Nalawa matingirsinan kadagijay customer na. Mabutang kami na malugi manan tatang. Gapo iti panagmismisuot na. Isa sursuruan na kanon ti umisam.
Kahit, kumusta ti panaglakom iti nagmalam bakit? Mayat lakay, ado tinaglakwak, nayunak tupay dagiti lako. Pasensyakan bakit? Saan ka pala matulungan? Naimbag tula no napigsa ako. Wen, di ka madanagan. Siyak trabaho para kan ka. Bumawi akan ka italakay. Saan ka naimot idisi ka ti adda trabaho na. Nagsingpot ka pa'y kanyak. Nga uray kanayon ka nga ungtan idi. Saan ka nagbaliw kanyak. Iso nga ita, bumawi akan ka lakay. Agpaimbag kawan. Uwan bakit? Kat agyaman ako unay. Ikararag nga gimbaga ko. Pinaagasak nga ro ti asawa ket kaasi ti apo inot a pimigsa. Aging nga nakatrabaho manan. Ngam kit di agtultuloy latta ti panagpapaagas na iso a pinadakkel ko met ti pagtagilakwak ket nagtultuloy met ti kinasayaat ko kadagiti customer ko. Nasursurok ti makipulapol kadakwada, manipud na pasamak ti kasjay iti asawak. Iso tinakdiraklatan, tamabuteng ako na mapukaw manan ti pagsapula. Alakastan, ti gayem mo, rusing. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo Jena Almoite. Ipapaay wanay sagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jena Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.